Tala Fou o se whapoponga o Tala mai Ausetalia na Radio Samoa. Whai mai le pānemia o Stadio Anthony Albanese, lo mata I tū mal tuto ai le malo le isi tu ai ngā strain fau o le COVID leo wai le tunuu. Whai mai Albanese, lo whautua ina mai ea le soifua malaloina, wo o mai le isi tu ai ngā strain fau e whaingoa o le The Kraken I Victoria. Lo iei fo isi tu ai ngā variants fau lo mata I tū ina pea, ai fōringo le tu ai ngā leo lo ta atele I Amerika. Pa mai di poti, o le tu ainga de vabe tele o na pepesi, ai lo iei ni whaamaoninga e tinga I nātu, na I lo isi variants ua mai a fiai, le lalolangi le whaamai le nei o le COVID-19. O whetaua ina, o se au ua a fiai le ulu se iturou, o se tamaitite 5 tausanga le matua mai le Mid-North Coast o le atunuu. Whai mai leo o mōri ai nei se ri I le mata upu lea, au le te o le fitu I le whewhena nawhina wala o nei I nātou, I se whale I Wingham Circuit I Wingham, I ripoti o le nei whaalawelawe pe o na tā ua mai, wa a fia I le uru na tamaititi I se au, a ta alo I le pito I tua o le whale. Wai mai na tong fitia le tamaititi le no whanga ma ave nā tuai le waalele le whare mai o John Hunter. O lo tong fitia le te mine ia whai mai ua pu e leo, se ri e 5 tausanga mai se whale e lata ane, ma ua ave atu nei le ofisa o leo I Tāri. O le aso whareile e tūra I e le whamsinonga e tari mōrianga e tusa o le nei mata upo. Wai ula waina umale ola o si tamaititi e iwa tausanga lea na ripoti atu I Tala Fou le vai aso taluai, sa la vera la ta avale malona tina, ina ua soso ane le isi ta avale sa ripoti e whaasua avale tamaitai sa whaafuina. O le tamaititi na afia le whaanumlawe le Central Coast, I New South Wales e na wale aso ruru taluai, ma tau fia I le whanamai. E tinga ino na manuanga I le ulu, ma sa whai e tong fitinga mai lea taimi, pe tai o leo whaeloa mai wa maliu. O se tasi olo na ainga wa ia whaamaria mai I tala le 7 News, le mariwa le tamaititi ma ua whaia nei se GoFundMe page, e whesoson ia isi o na ainga, ma mawhatianga o whenga ia I le nei ma tā upu, o na o le whaalawelawe, whai mai o le temi nei wo o atu le vai ngā tupe I lea GoFundMe page, I le lua se fulu afe. Wa ripatia mai na mo se tamaititi da I titi o whērua I se awala pisi o le ala tele I melepone I le mae o le ngao ia o le taavale alona tamā, sa moe ai le tamaititi le no fua pito I tua. O ripote le 9 News wa ta wai ta tonu leo na tia I le ngao I taavale le tamaititi le pito le ala tele, ai sola ese le taavale o le taina le whae le whiawhiana nafi. E lua tausanga le matua le tamaititi, whai mai sa tu e lona tamae moe tua le taavale, ai mo e le whale loa I le Nepean Highway e whaatau. O ina mo waila avanoa le ngao I oso ai te tonu le taavale, ma sola ese ai loa, whaato a whaatu le taavale se mga ala latane, ma tia I le tamaititi lea ai sola. Mau e se tasi na pasiane le awala le tamaititi, ma longo I nai loa leo. O loo saunga le mule tamaititi, ma o toe whaafo I lona tamā, a o loo whanga saro neisu e suenga I le sa I dio ngoi, ma nisi e ono si la fia lea whaalawilawe I a whesoson yane, I suenga leo e peo na whanga solo. Pa matala e leo paule tu e whaafatai ai, o loo saunga le mu mai le ia whaina le tamaititi, a o loo tau sa I lia nei, le lea lofa lea na ngao ia le taavale. Ma le tala muli, o lo lapta ia foi Queensland ni vaenga o tutoe o le whao Eli, a o maita wina I le mamafo ti munga o lo iai pia le vaenga o le atunuu. Whai mai o lo iai pia nei Eli I le Northern Territory I le maea o lona mae a na awhiai Western Australia, ma maita wina I ti munga mamafa wa awhiai fo I lea whae tū. Ma mai le wa ai tau o aso lo so mai o le nei wa yaso o le ai peti munga mamafa ma fai te tiri le tū leo le stete ma wa fautu ina tangata ia whae tete ma sauniuni o no tūlanga le o le tau. O isi vaenga o le atunu e peo Victoria o lo lipo tia le whea ngai ma le tau bevela I sini New South Wales o lo o solonga le leipea mai le so ona bevela telefoi o lo iai foi nisi vaenga sa timunga pe tai walangi le lei umai le so. Ma o tala na le video sa mo mai Ausetalia mo le amatang fo le nei va yaso o le ama watsa isfa poponga tai au le temi lava le nei fa soifoia.